Boso bwana fuka sadela bakulu beto munzira Kongo ya kudulumpe ebo fulukulu muntemo. Wana Kongo umbantu bakulu beto tekala bakulu bajanisi ababang zandi pinakane mukutisonga kwandi. Vovanu vilala mujandi yemo vovanu vilala sedandi vana yengu kwa bambang zandi babo betu kulanda munzira Kongo ya kudulumpe. Ibumo singi na sadila boso fuka sadila bakulu beto munzira Kongo. Mono mpange nonjela mane vomvweni vandali sekeno vondinga yuna wa indinga ya mono ne miakanda mudiame vulu mulubila nchumi sedi ame vulu mulubila nganu itina ngena kwa mfumu nchumi epo mwana nganu yenge keno bafwa epo bamoyo yenge keno bamuta epo bayaya yenge keno mutatu kama se matondo mingi tangu umekwiza kulunga ina beto kukota na kati ya bazonselema beto muchindi beto tubaka yao ke tekila nge kumakesa na kati na nzila Kongo na kati na Kongo ngekele na 5 livres nofana kulongoka tete afeko uko ngekwiza kubanda kesa alors na tangu yayi beto ke kwiza kubanda de maintenant kulongoka ina kele ba 5 livres na 4 livres plutôt 4 livres peut-être que longoka ina kele mandongi maminu après nganga za kidongo après za bisambu après peut-être que kuza kulongoka siku na bunja Kongo nandila bali kupake peut-être kuza kulongoka na livre sacré de la souveraineté Kongo nikuna kunja me ntango ya ibeka kuza kusambila kitu shamuzi kila kutoka na kati na mambo ya kutoka pebe kana na mambo kuza kupata sabeto afeke distraction kuza kubanda mingi ve ina yao katika kusambila toujours avonge sambila ngofana kugula makungu tatu sababu na kuza kufungula ina kwenye rapport spirituel de la spiritualité Congo le rapport spirituel est que le Dieu d'amour, le Dieu de la sagesse et le Dieu de toute puissance. Nzambe Zola yangangu evo ya nyenye. Nzambe Zola, Nzambe yangangu, Nzambe ya nyenye. Matondo mingi itina tunasamila. Tunatambi kamila mfuwa ndungu mosi. Ujambu jeto betu mabonso nono. Twechinwa namo na mvite wasila. Vita mpulu sumu na Kongo na mvimba. Siki misami tima meonso na Kongo. Wiza omfu mandungunu. Ngefu mandungunu wao tumuka mvita. Wiza wasala salema kusamaku. Ngiza kuna tansiku msuku Kongo. Wiza omfu mandungunu. Kinkoleka kutosa Kongo wiza mani. Ukabuza kuna tantu wiza katula. Tala mwete te yeti seloka Kongo. Wiza omfu mandungunu ingeta. Bila miengo lo musimu jambo geto. Ukumatani na mapungu pika ngolo za simi ya jemo. Zizo za zoma msumo kulo za zizina mweni tuzeto. Yembika miela mekemo mizema kutuwata. Yekutu kutula jo alisa kuluka beto mzina Kongo. Muku mafumu entene mwanda Kongo tulombele ingeta. Bila simu ya mvita mu jambo geto. Bika simu ya mvita ya mwana batata kutulando. Ya kulu mukamu kizungu bila geto. Bika bakana yeto mutamu za zoe mfuga jo. Ya bika na kututane na mwitantu yeto. Na mfuga na mwini. Muku mafumu entene mwanda Kongo tulombele ingeta. Bila mutanu ujambo jeto kumumosindano no. Tata nzambe mpungu tulendo. Mukuma tata nzambe mpungu. Bika simbi bezula jeto. Yatani na lunga Kongo na mwanda msemi. Yatana makesa mabundi ya Kongo. Yatana nkangwa Kongo. Yebetani na ntoto mememe ba Kongo. Mukuma fumati na mwanda Kongo tulambele ingeta mbila mwizani. Kumbu tatu ndono no. Wizani tulombele mujambura nke mwata tenzambe mpungu. Wizani tulombele mujambura nke mwata tenzambe mpungu. Wizani tulombele mujambura nke mwata tenzambe mpungu. Muko mafumeto mazeti sinketo nzambe kini mwanda Kongo tulombele kwa ingeta ibobo. Ingeta muko mwata tenzambe mpungu tulendo. Bika sindi vya zula ntoto na kala yetu kintwari tukamu mbatugulu amalongi meto.
boso tata nzame mpungu kumenipana ngolo kwa beto tukamulokera kyaki mukambikisa nsangu zazi kwa bambani zeto boso kumeni kutuvana ngolo na kupesa ina kele ba message ina bambani beto abisika ina bakere ila yao ina na njawo yai kele kampeni ya ngenda kwa mpungu tulende ya kele kaya kuza kutuadisa beto nisa mtinyosi na tukubasikana kati na ino ya beto ya kubanda ya beto vea kasi ya kubanda ina kele na mtumu na ngere komosemo ya beto ya kimoko ya beto na bampangi ya beto te manusuru ya kimoko ya beto na bampangi ya beto biki ya vanda na ukuma ngenge ya Tanzambi samuchi ni mutu ve ina lenda sakrife ina kele ba forfait ya yandi akredi ya yandi samo na kusuivre tuka ba message ya ito video ya nina yao ba ina nyonso ke kusuivre video ya ke kubanda yao na komosemo muchini betuke na kubandila yao te kuza kumanisa yao bika tata zama mpungu ngesa kumuna bawu bika tata zama mpungu sadisa bawu bika tata zama mpungu protege bawu bika tata zama mpungu katula bawu na katula bambiga ena katula bitembo ya indi ya jantu sada na nkari ya mpemba katula bawu na katula bawu kwa musu ya mutingu na mutingu ina mekufanakana we ina kebe na katula bizola bawu ina yao nzame mpungu tulenda bika ngevana beto na mbatukulu evo na sukunu kana bayaya evo wa mbuta na mkumbu wange mfumu eto mbazetu sindiketo nzambe eto ne mwanda Kongo mume kulomba yao ingeta ibobo oh walulendo tata walulendo nzambi twadisa beto walulendo tata walulendo nzambi twadisa beto walulendo tata walulendo nzambi twadisa beto walulendo tata walulendo nzambi na bapasi ya beto tata na kese ya beto nzambi twadisa beto walulendo tata walulendo nzambi walulendo kyadi beto nge walulendo nzambi twadisa beto walulendo tata ye walulendo na lulendo yange tata na bidembo yange nzambi twadisa beto walulendo tata ye walulendo nzambi twadisa beto ingeta betuka kukota na kati ya malonga ya beto na kilumba bubu yayi nous avons normalement 5 livres à étudier, mais ça peut nous prendre 2 à 3 mois sans mon accusa pour étudier inakele ba livre yai